Akadege kakomeje gukora ku bantu. Abantu bari gupfa kubera gukina umukino w'amahirwe, baribwa bakiyahura. Umusore yiyahuje inzoga y'icyuma nyuma yo kuribwa amafaranga yari afite yose, abonye n'epfo na ruguru asigaranye birangira yiyahuye. Inkuru irambuye. Avuga ati nta kindi kintu cyatuma nibagirwa ibintu bimbayeho, reka yiyahuza inzoga ngo yanyweye ibyuma. None ibyo byuma yabinyweye ngo atariye. Ubwo rero aho yaryamye ntago yigeze ahabyuka. Baranga bakoreye barakirukankana bakajyana ku kabedi. Noneho nta n'ukurya bagira. Hari undi wagagaye wagakara nawe azize uwo muzungu aho muri ya koridoro yaho ngaho. Umusore w'imyaka 28 yitabye Imana bitewe nuko yakinnye urusimba amafaranga yari afite bakayamurya, nibwo yaje gufata icyuma cy'inzoga arangije arakiyahuza ahita apfa. Ibi byabaye uno munsi ku itariki 12 z'ukwezi kwa kane 2026. Ibi byabaye ku gicamunsi cy'uno munsi, hari mu masaha ashyira saa 10 z'umugoroba, ubwo uyu musore yaravuye mu bukarani amafaranga yarakoreye birangira ayazanye mu rusimbi mu mukino w'amahirwe, birangira akinnye akaginga ngo bita akadege. Aya mafaranga kaza kuyamurya, mu kuyamurya asohotse atiyumvisha ko 10,000 yari amaze gukorera kabiriye. Nibwo yagiye kwikopesha icyuma kwa Kasipari, ndavuga icyuma cy'inzoga, arangije araza arakiyahuza arakinywa. Arangije kukinywa nyuma y'iminota 5 umuntu basanga aho aryamye ntago ari kubyuka, basanga yitabye Imana. Bahise bahamagaza urwego rushinzwe gutwara imirambo, urwego rw'ubugenzacyaha RIB n'urwego rwa polisi bahise bahagera. Uyu nguyu wapfuye yahise ajyanwa aho bajyana abapfuye. Kugeza amagingo aya ngaya birababaje kandi biteye agahinda. Abaturage basaba yuko izi beti zacibwa hano mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko bagiye baca ibiryabarezi. Bamwe mu baturage bavuga yuko kubera runo rusimbi nta mwenda bajya bigurira, ndetse no kurya bibagirwa kurya bitewe nuko urusimbi ruba rwabariye bagakorera andi bashaka kugaruza, barangiza basubira kugaruza nayo yandi bakayarya. Uyu musore kwiyakira byanze birangira yitabye Imana. Bamwe mu baturage batanga ubuhamya cyangwa bavuga yuko izi nzu z'insimbi zacibwa burundu nk'uko izindi nsimbi zagiye zicibwa mu byiciro bitandukanye. Bavuga yuko abangaba bano bana b'urubyiruko kugira ngo amafaranga basevinge azabagirire akamaro, barayafata bakayajyana mu rusimbi. Bavuga yuko hari umukino bakunda gukina witwa Beti Power, ariko iyi Beti Power yaje guhagarikwa, nicyo babashije gusobanukirwa. Gusa ngo haje undi mukino w'indege ariko uzira muri kampanyi ya Wina, niwo mukino bakinaga, niwo mukino waje gutuma uyu musore yitaba Imana yiyahura, dore yuko ngo bamuriye amafaranga menshi ashoboka. Bamwe mu baturage bavuga yuko izi nsimbi ziramutse ziciwe bakongera bagasubirana amafaranga, kubera ko uru rusimbi ntabwo rutuma barya cyangwa ngo bamwe baryame, barara barutekereza bashaka amafaranga yo kugarura. Byarimba bakiba no kwica bakica kugira ngo babone amafaranga yo kuzana gushora mu rusimbi. Ibi ngibi rero byatumye abaturage benshi batangira kwibaza ko ino mikino y'amahirwe, ariko nawe uribaza ni gute umuntu akodesha inzu agashyiramo beti Wina n'izindi beti zigiye zitandukanye, uwo mushinga ubuzwi na leta cyangwa uba unasora. Bivuze ngo ingiyo iba ari kampanyi, guhagarika kampanyi ntago ari ibintu biba byoroshye. Bavuga nk'uko ngo baciye ibiryabarezi n'ino mikino y'amahirwe bazayice, bityo abaturage bari mu gahinda n'amarira. Ni mu karere ka Nyarugenge, ni mu murenge wa Muhima, nibwo umusore yaje kwitaba Imana kuri iki gicamunsi, akitaba Imana apfuye urupfu rubi cyane. Urumva umuntu wiyahuje ibyuma by'inzoga nta kuntu atari gupfa urupfu rubi cyane. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Aya niyo makuru yari atugezeho none ahangaha. Nimba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya ubasha kumenya byinshi dukora umunsi ku munsi.